nimuze twicare mu kirambi ni heza menyira kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuhuje kandi mbifurije igitondo cyiza cy'umunsi wa kane turi ku itariki 12 mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Iyi mwumva ni Mukirambi TV 1, umunyamakuru Faustin Byiringiro namaze kugera muri studio kugira ngo tubashe kubabwira uko akarere ka Minembwe kabyutse ndetse n'andi makuru ari hirya no hino. Mukomeza gukurikirana kuri Mukirambi TV 1 haba ibiganiro haba ndetse n'amakuru tubagezaho turi muri studio kugira ngo tubashe kubagezaho update cyangwa se uko akarere ka Minembwe kameze. Uyu munsi wa none ntabwo ndi nyine muri studio, ahubwo mfite umutumirwa ndi kumwe na Afande Rugabo muri studio kugira ngo tubashe kubabwira uko akarere ka Minembwe kiriwe. No Afande, muraho neza? Yego mwaramutse Faustin, na mwaramutse abandi bose baze kudukurikira. Nizere ko mwese muri amahoro. Murakoze cyane. Turi kumwe na Afande Rugabo kuko nayo mbabwiye cyangwa se uko mubyumvishije, turashaka kuganira uko akarere ka Minembwe kameze. Ni umunsi wa kabiri, hari agahenge cyangwa se hari ituze mu karere ka Minembwe nyuma yuko twababwiye ko ku munsi wo kuwa gatatu habaye kuwa kane murambabare kuwa kabiri nako habaye imirwano mu majyaruguru y'akarere ka Minembwe ya za Karingi. Imirwano yari ikaze cyane, ni nayo yahaye isomo FARDC n'abambari bayo, bituma uyu munsi hari agahenge. Andi makuru turi kumwe n'umutumirwa. Ikaze. Urakoze cyane nkuko umaze kubivuga, tumaze iminsi 2 Minembwe ituje kuva ku munsi w'ejo tariki 11 no ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni umunsi 2 w'amateka mu Minembwe. Kumva kuko nta bomba, nta sasu, nta drone, nta kintu na kimwe kibaye, byoba ari bitangaza. Ariko reka dukomeze dushima Imana kuko Imana ye itaremeye kuko igomba gutanga ubwoko kugira ngo bushire hamwe na twirwaneho yahagazutse na M23 na FC muri rusange kugira ngo bakomeze bahagarara hariya kuri rubariro aduyi areke kwinjira mu baturage, nubwo amaze kubamenesha benshi bakaba barahindutse impunzi, abandi bishwe n'inzara bahe banyagirirwa hanze. Dukomeze tubwira abantu kuko abaturage bacu bameze nabi, bategereza ubwo kugira ico bakora, cyane cyane ano ma organisation internationale ashinzwe humanitaire kugira ngo bagire ico bokora, yuko abaturage barenga 100,000 bari mu mazu y'abandi baturage mu mashuri mu makanisa badafite ico barya. Ariko rero iyo ni iminsi 2 ico twavuga niki nuko ku munsi wa kabiri nk'uko wari umaze kubivuga habaye intambara gutangira mu gitondo kugeza mu ijoro, aho isasu ryavuze n'ibomba n'amadrone menshi yakomeje atera amabomba arenga 80, ariko atarabujije ingabo zacu gukubita aduyi bakamukura muri eneo za Karingi na Bidegu bakamwambutsa ubunyina akabari muri Mutunda. Rero tukaba tugira ngo duhumurize abanyamurenge tubabwire kuko nubwo imvura ari nyinshi, nubwo amabuye ari menshi badutera, nubwo abaduhagurukiye ari benshi, nubwo Kisekedi hagerageza uko ashoboye, nanone turacahagaze mu mwanya wacu kandi turi firm, nta nubwo turava mu birindiro byacu. Aduyi yakomeje abona isomo yarahakubitikiye, n'ubu ngubu rwose ubucafu bw'ibigozo imisozi yananiwe no kuza kubutora, arimo gukoresha drone kugira ngo aze byanze. Uko nguko niko bimeze, no kuvuga ngo amahoro azaganza muri Minembwe. Mbere yuko wenda tuje tugaruka ku mabomba yumvikanye mu rukera rw'uyu munsi, turibuze kuvuga ku nkuru ziko zicicikana ku mbuga nkoranyambaga kubijanye n'ibyabaye. Reka tuje mu gace kaza Gakenke. Hari Gakenke warahagendereye, abaturage ubuzima bwabo bwifashe gute, ndetse n'umwanzi cyangwa se FARDC ari hagana he nabo, no kuvuga ngo ari kureke cyangwa se ari hafi? Gakenke nyimazemwe iminsi ariho ndi hariya ndetse kwa Rutaganda precisement niho narindi, nubwo ino minsi nahavuye niyo twari turi muri operation. Urabizi ko ku munsi wa nibaza kuko hari kuwa gatandatu niba atari ku cyumweru ariko habaye intambara ikomeye, kandi aho nabo aduyi w'umurundi yahaboneye isomo ridasanzwe. Kugeza uno munsi nazamayiti ziwe ziri ku musozi yananiwe kuzitora, no kuvuga ngo hari n'uruzi ruciye hagati. Murahamagarana, baravuga mukumva, bakabahamagara mukabasubiza, aduyi ari hafi. Ariko aduyi yahaboneye isomo ridasanzwe ryatumye kugeza none yarafunze safe ntacakora. Gusa yabonye ka movement kacu atera amakompora ya itetu agerageza guteruriza, ariko abahungu bameze neza. Muri make ntabwo babuhari, ntabwo abantu bacitse igikuba ngo usange birya kagara bari mu kwirwa bavuza induru, nta kintu gihe kiba. Minembwe twarahihagaritse yuko bazavuga ngo kubaho kw'imiswi ngo ntabwo ari imbabazi z'agaca, kubaho kw'imiturage nkoko si imbabazi z'agaca, kubaho kw'abanyamurenge bari ahangaha bose batuye muri no centre bahunze bamwe imihana yabo kubera amadrone n'ibitero z'amabombe, ntabwo ari imbabazi za FARDC n'abarundi n'abariya bose bahagurukanye abatanzania n'abandi ba mercenaire, ahubwo nuko hari imbaraga zibahambiriye, hari imbaraga z'Imana icambere, hariho n'imbaraga
imbaraga zatwirwaneho zafunze na FC na M23 kugira ngo abaturage bacu dukomeze tubaproteja. Nico gituma bigejeje kuri uno munsi ntabwo ari ukuvuga ngo bicaye za Mutunda na za Mukoko na za Nyaruhinga kubera kuko batugiriye imbabazi bavuga ngo bari abantu reka tubanze tubagiriye gutya. Oya, siko bimeze. Nukuvuga ngo hari cabahagaritse kandi ico ngico cabahagaritse n'ubu ngubu kiracahari. Hanyuma mu rukerero rw'uyu munsi humvikanye nk'amabomba agera kuri 4 cyangwa se 3 kandi biravuga koko uwitwa Colonel Justin w'abahibu cyangwa se barasirikare bagwana mu ijoro igisirikare cya Kongo yoba yasize ubuzima n'abandi bafisiye bataramenyekana umubari ni nyuma ya Colonel Tipi Joseph warasiwe Mikenke mu bitero by'abahara Mikenke n'abandi bamajoro bane kuko byanavuzwe haba kuri MRDP ndetse na M23 yabitangaje biciye mu buvugizi wungirije w'igisirikare Dr Oscar Barinda yarabivuze. Aya makuru mushobora kuba mwamenye cyangwa aracyari nk'udashobora guhamya ariko kandi zishobora kuba wenda bihari. Ujya amabombe yabaye kandi biragaragara kuko hariho abantu bapfuye. Reka duheze na Paul FARDC yapfushije umuntu wabo. Juste kuba yagiye rwose Paul cyane yari komanda ukuriye special force wabo babashije gupfa. Tubihanganisha gituma tubahaye Paul nubwo ari mwebwe muturasa nuko abakongomani tuhamagarira buri munsi kugira ngo bave muri ari amafuti baze turwanye ubutegetsi bwa regime ya Kisekedi buri mu kwica abaturage. Rero iyo tubona bagenzi bacu b'abakongomani nubwo bari mayimayi nubwo bari FARDC biratubabaza kugira ngo bagwe muri biriya bintu byari amafuta. Ahubwo ico tubahamagarira no kugira ngo baze ahasigaye turwanye buriya butegetsi naho gupfiko rwose nibigaragara nabo bonyene ko baravyivugira ahasigaye si ngombwa ngari twebwe tubitangaza bazabyitangariza ariko igihe hari nuko tubahaye Paul mwihangane. Hanyuma uwitwa Kongolo nawe ejo bundi yaravuze ko ngo hari drone za M23 twigwaneho barasema Mikenke. Biriya ni ibinyoma bazi yuko mu minembwe nta ruganda tugira rwa drone kandi bazi yuko M23 AFC na MRDP muri rusange nta drone tugira. Bagira ibibazo iyo bafite drone zabo zikagira ikibazo cha technology bahita bashaka kwereka leta yuko bakoze gitangaza. Nta drone zacu zarashwe ko nta nizo tugira. Rero iyo bagiye bakagira ikibazo cyo gukorogana drone zabo zigasha batangira kugira ngo bereke leta bababeshe yuko arico cabaye. Nta drone zacu zahiye ahubwo ni mwebwe mwenyine muri mu kuzirasira rimwe mu kugira guti kirere nimbe technology mu kubananira zaraguye ariko ni gute ari drone yacu gitubitaguye muri yene zacekana kugwa kuri zero. Rero abantu bazozareka kuza gukomplika n'ibintu za propaganda ibaye nka yindi ya Muniga nta muyaga zaduheza amasaha 72 ngo turambike intwaro. Nibyo Kongoro ari mu kwirirwa avuga nawe Kongoro ushobora ko yendi ngapo nka Muniga ntama nawe nimba utabizi. Muniga ntama hageze nanjye simpazi ariko ni uhazi wenyine gusiciza nuko ya masaha 72 yashize kandi n'ubu ngubu twaba duhari. None nizo Kongoro atangiye. Kongoro umuntu utazi n'igihe gikorwa ntazi niyo urugamba ruherubera azabesha abantu ngo ni umusirikare wakoreye hano Nyangezi munsi y'inzu. Hano Nyangezi yagiye kubesha Kisekedi ngo umusirikare w'u Rwanda ngo wakoze intelligence z'u Rwanda azamufasha kurwanya u Rwanda. Wewe Kongoro wa wapi? Rero uzozureka kwiriguza na propaganda izo kuza kurambika ndituza turambika intwaro kugira ngo abazeyi bacu bapfe. Ntabwo ino ntambara twayishitangiye mwayidushoyemo. Afande yaravuze ngo mwarayiduhaditse turayemera. N'ubu ngubu nico gituma duhe tuyirwana kandi ntituzoreka. Nta munsi duteze kuzorambika intwaro kugira ngo abazeyi bacu bapfe yuko twebwe tuzorambika intwaro aruko amahoro ganje. N'ubundi ico tubahamagarira niki nukugira ngo intwaro zinambikwe habeho ibiganiro habeho amahoro nuko bari mu kugenda bakayasinya mu bipapuro barangiza bakagaruka kudutera. Nejo urabizi kuko Goma bayiteye amabomba. Ariko amabomba yose n'amadrone nta hantu na hamwe hazakora amadrone yacu nibo bonyine bagenda bakavyikorera bamara kubikora bakabihindura ngibingi biri byacu. Rero ko nguko niko bimeze. Avuga kuri ibi bitero byabaye Goma ku munsi w'ejo muvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda yavuze ko intambara ziri mu misozi miremire ya Minembwe hari za Mikenke point 0 za Mutunda za Bicumbi gatwego ko tuvuga kugeza Rugezi kubera ko ari tuhibereye ari ingaruka zo kubavuye mu gihe Uvira. Ku ruhande rwa Rugabo ubona ko ari byo cyangwa se uremezanye nawe? Ndashaka kugira ngo mzemeze 100% yuko ibi byose nta yindi mpamvu ihayidutera bino bitero. Urabizi ko ku munsi bafata Uvira abasirikare bose b'Abarundi FDLR FARDC mayimayi zose zahise ziva mu birindiro zabo ziri replica. Nyuma bumvise kuko dushobora kuba twavuye twebwe dushaka kwerekana kuko dushigikiye processus y'amahoro. Rero bahise bagaruka bakaba Uvira kandi arya mahanga yari yatubwiye kuyivamo cyangwa kubwira AFC kuva muri Uvira taco yigeze asubira kongera kuvuga baragiye byandikisha utujambo ngo Uvira igomba gusigara aho ngari netre ngo agasigara muri Isco ariko nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Ico twogira ngo tubwire abantu niki izi ni ingaruka zuko Uvira itigeze ifatwa kandi uko bakomeza baviola seselefe bizatuma bizaba ngombwa kuko twongera gusubira kongera gufata Uvira yuko ntituzemera kuko abaturage bacu bahora kunkeke abaturage bacu bahora kunkota kubera kuko Uvira iri hariya. Uvira ni mu kugira supply y'ibintu byose byo ibikoresho bya gisirikari bo babasirikari bonyine fisika bazamuka indondo
ubu nyine indondo yose bayizamutse abona abarundi he bazamuka banyura muri Uvira bazamuka imisozi ya Gataka na za Kirungu ibyo ngibyo ntabwo tuzokomeza tubyemera ubwo ngubwo nico gituma bagenda bagasuba bakaramforsa za Baraka za Bibogobogo za Zero n'ahandi hose mu buryo bunyine batangiye guturukana n'urimba kugira ngo baze ngo badutere baturutse impande zose ico tuvuga nuko leta igomba guhagarika ibi bintu idakomeje kubihagarika ndatekereza ko Uvira igomba kuba next kugira ngo ibanze gufatwa kugira ngo ducecekeshe ibintu bitero byose bihe bikorerwa hanga. Murakoze cyane, reka dusoze tubwira abakunzi ba Mukirambi TV1 ko turi buze kugaruka ku mugoroba amakuru yacu tuba twanakurikiranye amakuru hafi y'ibyabereye hara kuri point zero, reka tubimire turaza kubivuga ku mugoroba haba ndetse n'amakuru ngiye kuyavuga ariko turavuga ku mugoroba. Urakoze cyane, turaza kongera kubonana. Murakoze.